avele se mame e fai mau avenga mamafa e ai lava se tsasi e tsonu masao e unala e anga i pe matau mafai pe iluma sami uma awale fiu awale foi ona sa i pe mafa amalo sianga iluma Pea oe ilea sua Satsalo pea mafatua tua Ole tua lava e fa atoa Anga i pe iluma Hallelujah Anga i pe iluma Pea e pa fa amalosi tsu iluna Sapi ese le pe fuai tsu iluna Anga i pea iluna Awale fa abai vai fa malosi na tsu mufai pea iluma Hallelujah. Praise the Lord. So fa malo tato li Yesu Kristo to follow from fatalo fa toile to maunanga Global Kingdom TV. Ile nei fo I vaenga o le fiafi malo le so fuamia malo fo ile tau atai. Ma se fo ila to uma sa usu seu I tutu mafaiva le nei aso le o fasulu ma le fitu minute ta ele tu le fa o le fauponga leo tato por kalame manai manavo ngaruenga. Ia wale anga iato si o tātou atu nuu I maota malawa mai si fo I lātou leo wanga iato fo I ngā ruenga lea fiafi ma lo le soifua muia ma lo fo I le whatoa toa ma lo le whatoa toe ma lo fo I le sila sila I le nei aso a whenga iai ma so se whaiva tofi nai tātou e le tua ma lo le usu ma lo le ngulue ma lo fo I le onsai Yo to faiva lofi au o falofa fatalo fatu foi senga I fa fenga mo la to fainga lue mo la to faletua le au fainga lue nga tofi le li so se fata faita ulanga ma lo le so I fu mia mo le foi fatalo fa ia I tato sponsors o fa pena una lango la moina tato mission na levaenga o le tausanga ma lo fa tai atu tato you be good money transfer por tato major sponsor ia le ngata fo ilea o nisio tato paanga o lo fa pena na lango la moina tato o nanga nei fo I tausanga ma lo so I fo nuia ma lo le lo fa ile li vi ia ma vi ia o le tua I ngā luenga le lei mlava ele fangaloina le tapo inga tamamtina matua au sino le tala lei
o lo latou tu'i le mulipanga ua se manuia o Samoa mo ata e au aftai lau talo leo ma lau tapuaʻiga ia o loo manuia ai faiva o Samoa mo le atua i le agaga faafetaitele auauna le atua sa faapena ona tutui magaala ma so o se ala luga upenga te failagi so o se platform so o se fata faitaulaga auā le alagaina o le finagalo o le atua faamalo fai o le faiva lenei faiaso mo le atua i le faafetaitele auauna le atua na faapena foʻi ona galulue lenei aso i le tatou misiona e suga le feagaiga ia fiu malo faafetai mo le auaunaga gata foʻi lea suga le faafegaiga ia tilau lelei ia le atua mo le atua i le faafetaitele lava i sio tatou aiga mo mapaaga o e pele maumae tatou aunaga Global Kingdom TV malo faafetai le galulue malo foʻi faafetai tatalo ia le atua i la outou lagolago e maise o le faasoaina po o le seaina o le tatou polokalami aiga ia e maise foʻi o le paia ma le mamalu o sio tatou atunuu atalofa atu ai lenei vaega o le afiafi i le uso auauna suga le toʻina ia le atunuu malo fomufulu malo le soifua manuia ia malo foʻi faafetai mo le mafutaga matagofia lenei aso ia loa aso i le toe ia faafetai le atua ia o avanoa tapena e faapena ona toe feiloaʻi ai manu ia tele fuafuaga uma lava o lenei foʻi vaiaso alofa tele mo o le uso faapea foʻi le aiga faatalofa atu foʻi lenei vaega o le afiafi lua tuala malo le soifua manuia faamanuia tele le atua i le mafuta mai manuia foʻi tute faaiʻu o lenei aso kuini sopoaga timi malo le soifua manuia ia faamanuia le atua i le mafuta mai Fuatino 𝚗𝗟𝗔𝗜𝗏 malo le soifua manuia faafetai foʻi le mafuta mai lenei vaega o le afiafi tua i pulotu o meka pele faafetaitele le mafuta mai ia o le tatou polokalame lenei le ua pale mai ai o tatou aiga faamanuia le atua i le faafofoga foʻi le upu o le atua lenei vaega o le afiafi faatalofa atu foʻi ali tasi i le aumoana faafetai le mafuta mai faamanuia le atua i le feagai ai ma galuega o lenei foʻi afiafi vailo mitusi posala faafetai le mafuta mai faamanuia le atua i le aiga tais faasiliega paulo malo le soifua manuia i laususuga ma le aiga faamanuia foʻi le atua i le mafuta mai Pepper and Rose suʻa faafetaitele ia ma le malu o sio tatou aiga leu pale mai le tatou aunaga lenei vaega o le afiafi le faletua ia mai ava vasagasū faafetaitele le mafuta mai malo foʻi le tauataʻi lenei aso i le feagai ai ma galuega so o se valaauina ia maise faiva alofi au i tonu mota malawa alofa tele atu suga le faifeau ia te fau ma le aiga faamanuia le atua Luis Palo Stowers faafetaitele le mafuta mai faamanuia le atua faatalofa atu foʻi lenei afiafi se otofina pele i le alii ia po le tinā ia manaia saolele se fuliopu mafuta mai Amerika Samoa ia po o le la lelei o tafuna malo le soifua manuia malo foʻi auauna lenei aso malo le galue o masaʻi o tiute mo faiva faamanuia tele le atua Christine Tiuli faafetai le mafuta mai faamanuia tele le atua faatalofa atu foʻi lenei vaega o le afiafi mai mo mai auauna le atua suga le faafegaiga iā tago moa malie sau i le mau malo le soifua manuia pasta talitonu le ua agaʻi atu i mota malao lenei vaega o le afiafi manuia tele galuega faaiʻu o lenei aso tek Samoa malo le soifua manuia iai le agalelei o le atua iā te oe ma le aiga Tony Toala faamanuia le atua faatalofa atu foʻi lenei vaega o le afiafi suga le alii faiaʻoga tatou aunaga mai Brisbane i Australia ma le tatou polokalame o le leleiga mo tagata uma suga ia vai suisala ma le faletua alofa tele atu ma oe ma le aiga faamanuia foʻi le atua i le polokalame o lenei vaiaso muliufi sala noa faafetai le mafuta mai faamanuia le atua faatalofa atu foʻi se otofine ia Michelle riloi tautalagia faapea foʻi le nofo alu faamanuia le atua alofa tele atu ia i le uso auauna ia tagilima malo le soifua manuia faatalofa atu foʻi lenei afiafi ia se otofine ia soifua lofa le alu
ma le tatou ainga i le lau mua pele i Wellington ma lo le soifuanuia whaftai lau komeni tatou ainga whapea fo i ken atua whaftai le mafuta mai fui na oia na mata whaftai whamanuia le atua i le mafuta le fiafi ia mese niso le tatou ainga o le aua tuailwa ai o le maua atu le tatou laina le leiva ainga o le fiafi e le o lilo oe i le silafanga le atua Rosa tuala ma lo le soifuanuia le wa e tangtanga i mai Samoa ia i talitonunga le ilungo le ala anga ia tupo i maota malawa ia o se manai mo oe o se whaalumanga le leimo tātou nea fiafi ia wale anga ia tu i maota malawa mai se le tapena ino le tātou taulanga fiafi o mafutanga mainga mai la i o tātou au tu nea fiafi o le asa u mea o whai mo le li ia ma tātou tusi na lol pe tere tolu kai koe valu anga isfuma tolu ia mana i fwe tātou tātou noa mta upu atoa ia wā se fina ngalo le atua mo tātou umalawa ia yaile anga le leio le atua i lo whaafonga mai leiva enga o le fiafi Gasoline Terry, thank you for joining us ia whatalo whatua i se uso au auna le tali o le atua of tu fo mai ava ia pape foi le uso au auna le sunga le lifa ia onga ma le whatua ia ulale na whatua ulale whatalo whatua i sunga le lifa ia onga Ben and Maria ma le whalitua whapea foi no whaalu whaamanuia tele le atua le neiva ainga o le fiafi Manai o le Manava o Galuega mo oe ia wawai ainga mwaitau mafo le nea fiafi au tapena ina ka fiafi whale ainga o le asa u mea o whai mo le ali o iolo whapena o na whaamalose le apostolo Peteru i le au paia ma le au pele o le au whaatua tua o le whanaua Iesu Keriso o e ua filfilia e le li na ia au ngani mai ai toi whaamalosi mai ai le tino Keriso mai se o le audience i le taimi po le kalesia Iesu na ia whaapea tu ai o te whaamawhana atu i o tau loto whaamaoni le ainga o le atua i loo whaamanatu atu ina ia o tau manatu ai upu na mua i whai mai ai le au perofeta pa ia ma le poloa inga mātou apostolu a lea lii o le whaaola lea. Amen. O lo te le se vaenga o lo ta oto mo i tātou nei vaenga o le fiafi. Le anga o lo atangia mai ai i le loto le apostolo i le kalesia. Le toe whaamanatu mai le kalesia. Le toe fio mai o Iesu Keriso i lona fio whaalua mai. E ala le i lona whaamawhana mai. Me leo le apostolo e kalesia Keriso. O te tusi atu ia te outou. O te whaamawhana atu ai o outou loto. Whaamaoni lo whaamanatu atu ia te outou. Sila fia le apostolo le whaamaoni o tangata pa ia. O i la tou o filifilia e le atua. Me leo tala le apostolo i le kalesia. Ina ia o tau manatu ai upu na mua i whai mai ai au perfeta pa ia. Ma le poloa inga mātou o apostolo le lii o le whaaola rea. A tātou wawa aim tātou whaalongolongo le lei leo ngani me le apostolo. O lo atangia mai ai. Le toi whaamanatu me le apostolo. Upu na mua ia, whai mai ai le au profeta pa ia. Whaatasi ai ma le poloa inga lātou o le au apostolo o Iesu Keriso. Mai leo Peteru mua ona i loa o le nei mea, le au pa ia ma le au whaatuatua. Ea, e o mai aso, e ngatai, e iai tangata e tawenu. Ia le li. Iai tangata la tau te ino ia te oe ono le mau ia Keriso. E tangia i tātou ono le tala le lei. E ino tangata ia te oe molo a inga ono le suafa o Iesu. E whapena ona a ngai mai whainga malo o pulenga wha le lalulangi nei. Ona o le suafa o lo tātou aliki o Iesu Keriso. Leana, wha mawhana mai ai Peteru. Mai ia wha manatu mai ai. I tangata wha maoni, i lona wha manatu mai.
ina ia tātou manatu ai upu na wai whai mai ele au profeta pa ia ma le poloa inga le au apostolo ele mata upu a le alii o Iesu Keriso li ia le li ai mua la patai mai le apostolo mai le o Peteu le kalesia Keriso e mua ona ilo le nei mea ea e o mai ona aso e ngatai e iai tangata e tauemu la tau te sava vali e tusa mo la tau lava tu inanau manino le fionga le tua mo tātou ni ia le li e ola le tangata le mea mana o iai a le ta oto le au tu mo tātou ni fiafi Manai o le Manava o Galuega o le asa o meo fai mo le li o le asa tātou meo fai mo le li lea wa au mai le wha manatu, lea wa au mai le wha mawhana al tangata o le apostolo Peteu o te wha mawhana atu ai ate o tau yo o tau loto wha maoni nei o tau manatu i upu na mwai whai mai ele au profeta pa ia ma poloa inga ma tau o apostolo ale li o le wha aola leo Iesu Keriso lea wala patai mai aua nei whaapopoleina i tātou pe a tau wemu tangata i ate i tātou ma le tātou manu lua e whinamanu le a lewa umana la patai mai e tusi pa ia mua ona i loa e o tau leo pa ia ma leo whaatuatua o lene i mea e o mai aso e ngatai e iai tangata e tau wemu la tau te sava vali e tusa ma o latou lava tu ina nau tangata foi umna o toso tu le upo latu i le mea lo latou wolai tangata foi le mana o e le mana o e usta i le upo le atua a na fei mai ele apostolo Peteu e fa apea mai latou o i fea o iai upu na fola ina ai lona fiona amen ni ele atua mua ia i loa e o tau leo pa ia maro whaatotua. E o mai o na aso e ngata ai o e tauemu. Aua e te popole pe a inosia o e lopa ina. Aua e te popole pe a whai tangata i ate oe. Aua e te popole pe a whetongi tātou i maa ona o le mau ia Iesu Keriso. Le anga lewa wa umaa ona lapatai mai le fionga le tua i ate i tātou. E o mai o na aso e ngata ai o e tauemu. Lātou te sava vali e tusa mo lātou lava tu ina nau. E whaapea mai lātou o i whea o iai upu na fola ina ai lona toia fio mai. Aua uma lava o na fola mai ele au profeta pa ia ma poloa inga le wa apostolu le toia fio mai o tātou aliki o Iesu Keriso. Mai lo tala Peteu le kalesia awa taluna mo moe o le au ngatama. Ua tutu mau peo mea uma talu ona whatu a whaia. Tala lea Peteu. Na ia wha manatu ai le kalesia. Oloa mo moe o le au ngatama. A ia tutu mau peo mea uma talu ona whatu a whaia. Ia le anga o le misiona lea. A tangata o e tau wenu, mai lato uma o e sava vali e tusa mo lato lava tu ina nau. Mai leo Peteu, a wā lato te mana nao ia lilo le nei mea ia te i lato. Sai ai le langu taru ana mua. O le lalangi fo'i ngai le moana le. Ua whātu mawina fo'i le moana. Ona o le afionga le atua. Tangata lato te mana nao e sui le upua le atua. O le fionga le tua le sua susu e le suia. Amen. E moni le upu o le tua. O le upu na te a. Tu usa o loto ina i tātou. I ia le li. Me leo Peteu. A wala tau te mana nao ia lilo le nei mea ia te ilato. Sai ai le langi talu ana mua. Pe leo tala Peteu i le kalesia. O le lalolangi fo'i ngai le moana. Ua whaatu mawina fo'i. Ia leli, ona o le afionga le atu. Ele o se upu se tangata. Ele o se upu se perfecta. Ele o se upu se
apostolo po se upua se faife au po se upua o ai lava ia leli aia ua faatuma wina mea uma ona o le afionga a le atua ia leli ia le atua matango fia le upua le atua mo tatou mea le asa tatou mea o fai mo leli ia leli e leo tala pe teu le kalesia ke riso leo pa ia ma leo fatuatua o le mea foi sa fa o matia ai le lalolangi tuwai ina ua lo fia le vai a o le langi nei ma le lalolangi ua tuu ona o lea lava hafionga ia leli mai leo tala pe teu e tau fia lea mo le afi i le aso e fa masino ai ma whano ai tangata wha ale mata. Ia leli. Le asau meo whai mo leli. Ia tātou wola ma le mautinoa. O lo o iai se vaenga o le finangalo le tu o lo e au paunai. Danga le whai maritala le fionga pa ia le tu. Ia tāo fia mo le afi le aso. E wha masino ai. Ma whano ai. Tangata wha ale mata. A faila le aisa o meo faia mo le finangalo le tu. A faia le aisa o meo faia mo le li. O a o tangata wha ale mata. O lo anga i mai le afi. O lo anga i mai le wha masinonga. O lo anga i mai le aso e whano ai. Le tangata wha ale mata. Poni upu whai ngofi. O mai le aso. E whano ai. Le tangata i le aisa na meo whai mo le li. Aleluia. Mi ia le tua. A fe mele tala le fionga le tua. Ua tau fia mea umalawa. Mo le afi. Le aso e wha masino ai. Ma whano ai. Tangata wha ale mata. Mi ia le li. Awane ia. Awane i wha se ina i tātou. Tu mau le mea wa o ina i oi. Usi tai lau tai tai. Usi tai perfecta. Perfecta moni. Langa i perfecta pelu. Ustai lau le au na le tu o wina ma leo le wina lo nga te me wa o wina i o au ane to ye se me fa seina lo ma fa ni ia le tu ni ia le li me lo tala pe tu kalesia a o le langi nei ma le lo langi o tu ona o le lava afionga ina ia tau fia mo le afi le aso e fa masino ma whano ai tangata whaalemata. O le asau meo whai mo leli. E leo le taimi o le toe tusi lima. E leo le taimi o le toe whaamasino. E leo le taimi o le toe whapena ona whaifo tangata e sili ai ai. Amen. E ia le tua. E nga le wala patai mai o tato. Me leo tala le fionga le tua. Pamanato le apostolo i le kalesia. Ai aua ne i lilo ia te autou. Manai o ai le whaatau iei upo le fionga le tua. Ia te au ma oe le whaafonga mania fiafi. Ai aua ne i lilo ia te autou. Le tino ke wiso. Le nei mea tasi. Mai leo tala le fionga le tua. E tusa i lumo le li. Le aso e tasi ma tausanga i afi. O le afi fo'i o tausanga. E tusa ma le aso e tasi. Amene. Pei ona wha la i au watu tatou kon kalangu. Tu mau i le mea wa o ina ai oi. O lau tai, o lau whaife au, o le au ngā lea tua lo e ngalue. O si tai, wha longo le upo lea tua. E ngā leo whai mai. E le wha atua i mai leli, i le mea na fola ina mai. O le mea na fola ina mai. E toi a fio mai Yesu. Mai leo tala le fionga le tu fa pei o le manato i stangata i lea. I le mata upu o le fa tuai ai pei ta ua ono sai mai lava o ia. Ia i tato. Ina ia ato atoa li tangata. Le pale a li o ana ngaluenga. Ono o le fina ngalo o ia whanu se tas. Alal mana ia a. Amene. A ia o tangata malava i le salamo. Wow. O le asau meo whai mo leli.
Ni ia leli. Whafonga la o Samoa le atunu pele la fionga le tua. Pelo tala la fionga le tua. Ai sau le aso. O le ali e peo senga oi le po. A tonu o lo o. Whapea ifo i lo loto. Ia walava lea. Walava manui o le tua o te. Te ola ile nei o langa o lo whapena o no o fia iai. Au te wha manatu ia te oe Samoa o atunu pele. Uso ke risiano. Ai sau le aso le li e peo senga oi le po. Peo tato wha malosi le aso nafi. O le taimi ma le tu la tato te le manatu natu ai. A o le tu po ma le tu waso lea. E a fio mai ai le ata li o le atua. Amene. A le wau mai mo tato le aso ni. Ai a. Sau le aso le li e peo senga oi le po. Te le iloa. Tato te le iloa. Melo tala la fionga le atua. E ma vai e seina ai le langi male ngolo teli. Upu i o le fionga le atua. Ea. E te a ese ai fo i o mea na whaiai na ua mu. Lea la. Di ia le atua. Mua mua. E mua mea le afi. Pei ona te talai le upu le atua ma tatou le whawhine nei. Tau fia mea uma. Ona o le afi i le aso e wha masino ai. Ma whano ai. Tangata wha alemata. Amene. O se toi fangu. O se toi wha manatu. O se lui tau mo i tatou uma. Wha naua le atua. O le asau meo whai mo le li. Langa iei le aso. Sau wai le aso le li e peo se ngau po. E ma vai e se ina ai le langi ma le ngongolo teli. Lea le ata le au mai i. Le aso e toi fio mai ai le li. Mai lo tala le fionga le to ea. E tea ese ai fo i o mea uma na whai ai no wa mu. O le lalolangi fo i. Mga luenga o iai. E susunuina malava. Le oa ma le tamau a inga. Le matango fie o le lalolangi le nei o lona tu ina nau. Di ia leli. Fale mana naia. Whanua. O a mea uma o lo i le lalolangi. Pe mea. E susunuina lava. Praise God. Hallelujah. Di ia le tu. O stoi wha manatu na. Le asau meo whai mo leli. Aone ngalo ia te oi. Ai sau le aso leli i peo senga oi po. Amene. Ea, e tea e se nai fo i o mea na whai ai no ua mu le afi. O le lalolangi, ma ngā luenga o iai. E susunuina o malawa i le afi. Le aso le whaamsinanga. Amene. Ma o mai e le whanu. Tangata wha le mata. Tangata wha le matau. Tangata o lo wha pena o na moe noa le olanga. Lei se mana tu natu i le li. I ia le li. Pa pele o tala le fionga le tua. O le a tea ese ai. Mea malawa. I ia le li. Pa pele o le alanga le apostolo i le kalesia. Pe fa pe fea la o toua mio e te taua. Le a mio le le. Ma le a mio tua. Aisea. Le anga o lo fa talitali. Ma nauna watu i au lia mai le aso le atua. E tea ese ai le langi na ua mu. E liu sua vai foi o mea malawa. I vai e il matango fio le upo le atua. Aia. Fa talitali la tou le langi fou ma le lalo langi fou. E peo lana na fola mai. E mau ai le ami o tonu. Amene. I ele atua. E lo so tato no moni nei. O le ale matango fie. O le fepulafi mai. O le tosina mai. O me fio nei o langa. O le auro ma le a rio. O me le fionga le atua. E tau fia mea umalawa. E susunuina i le afi. Le aso e wha masino i nai. Ma whano ai tangata wha le mata. Le asau meo whai mo leli. A mata ne tausanga. Fesili i le atua. Tangi i le atua. Wala au i le atua. Le ase vaenga o lo fina ngalo i wha o ngai lo tangata. Ianga o lela tatou wanga.
I le wha malosi e wha uma i tātou Manai, Manava, Galuega, ni vaenga le fia. Mai lai o le apostolo i le kalesia, le au pele. O tau wha tali ia mea. O lea ia o tau wa, fina finaua i lava ina ia maua e o tau. Manuia uma, li ia le atua, wha tali. Fina finau, ina ia, e le ngata ina ia maua e tātou lea. Le manuia, le langi fou, ma le lalo langi fou, wa uma o na tā penga e le atua mo lana whana. E maise o toe fio me o le li o Yesu Keriso. E lo tala le fionga le atua. Ina ia, o lea ia o tau fina finau i lava, ina ia maua e o tau. E ia oai o Yesu Keriso, ma le manuia, wa le pōnā ma le matau le angaina. Wow, ia le atua ne fiafi. Ma lole onu sa, ma lole wha tali, ma lole fina finau. Tā lai pea, fola pea, alanga pea, le fina ngalo le atua. I se vaenga, o le fina ngalo le atua, o tā pena e le atua mo oi. Amene. Ele o wha malosi le apostolo le kalesia, i au tau manatu. O le on sa'i o tātou o li'i o le ola tanga lea. Whape o na tusi atu i atu o tau e Paulo o tātou uso peli. Ue vai e le toi whamanatu mai e le apostolo Petero. Ngā luenga na mua i saungia e le apostolo no ese. E apostolo Paulo. Ngā whai mai e ngā Petero. I au tau manatu o le ono sa'i o tātou o li'i o le ola tanga lea. Le ai. Amene. Tasi al tātou whai tutoa il manuia e whauwau o Yesu Keriso. Nai a whai te mantuolea ni tolu sukuna leoni. Na olo au mai ai mo tātou. Le atali i pele to atasi. Le aso na li liu e se aifu fonga o le atua. Mai lona atali ona o le manatu ia te oima. Lea le tangata ngisala. Mai leo Petero. Iau tau manatu e kalesia, lau pa ia ma leo whātuatua, o le ono sa'i o tātua li, o le ola tanga lea, ai le ai. Mai leo Petero, whapeo no tusi atu o tau, e kei ona mua i tusi atu e Paulo lo tātou uso peli. E tusa ma le poto u fo ina atu ia te ia. Whapeo ana tusi malawa i kalesia, o lo tala ina ai le nei mea, le anea, e toi a fio mai. O le ali'i o Yesu Keriso. Amen. E leo, mai tala Petero e leo a whaawinga e seina e tangata. Pe ia le atua, o ai tangata. Tangata e leo a ina. Ma ua le whaatu mauina. La tautea, whaawinga e seina ma tā upu o Yesu Keriso. Pe ia le atua. Amen. Lasa o meu whai mo leni. Nei awan i whanu, awan i malaia i tātou le afi. Wa o tau fia mea ona o lana lava afi ona. Amen. E le aso, e o mai ele whanu i ate tātou. Ona o le tangata whaalemata. Amen. Mele o tangata o le atua, le kale sia Keriso. Ia o tau whaai te ia te o tau. Amene, a wawa mua i loa e o tau. Ne i tai e seina o tau i le se o e whaale tau pulea. Leanga ia male au le popoi. E ia male au hula ia e. Perfecta pe pelo, whaia onga se. Le au anti-Keriso. Anga whai mai le fionga le atua mo i tātou. Kalesia, le au pele ma le au whātua, i au tau whai te i ate au tau, ono winga mataala. Taimi uma, mataala, matatalo. I au tau whai te i ate au tau. Wau mua i loe au tau, ne i tai e se ina au tau se o e wha le tau pulea. Ai sea, le me wau mai lapta inga mo tātou. Nei tātou pā uwai le mea sā o tau tū mawai. Mo tupu nā mea nei tei, āre o tupu.
pe o la Isaia o le mea na tali tonu ai o le tali tonu ai o le upo ale atua na moni o le toe moni le tele o tangata i ele atua amene o le mea na ola mai ai e tali tonu ai le atua au o le tali tonu e ai le atua ai sea tele perfecta pipelu tele faya onga se tele a onga se mai la yo fa ma lo so le fionga le atua mo tato mala fai o tato Manai Manava Galuega nefia a ia tutupu o tau le alofa tunu male poto alo tato waliki malo tato faola o Yesu Keriso ina ia i o ia te ia le viinga ma ia o ile faavava wow amene na mawinga tauna ia se tupu o le ola fa le nganga o tato iai e o la peteru ai atu tupu o tau i le alofa tu noa ma le poto o tato o lii o tato faola o Yesu Keriso amene o uku wha mawhanawhana ia Manai leon Manava Galuega mo tato e wha mawhanawhana mai ai tangata o le atua i lona toi wha manatu mai le au wha maoni awane i seina i tato ia i upu na fetalai mai ai le au profeta pa ia ma le au apostolo tu mau loina ase meua anga le lei mai ile atua i tenga lue ai molo na fina ngalo tu mau tupu i tato i ele ali na ia tupu o tau ile alofa tumo ma le poto alo tato ali i o Yesu Keriso amene Manai o le Manava Galuega lasa o meu fai mo le li fa malosi loto tele tu mau na ia tupu i tatou i fina ngalo le li amunuia le atua i lau faafofoga ma ni vaega o le afiafi o le tatou puakalame na o le tatou faamalosi na ia ua foʻi le Manava Galuega lenei vaega o le afiafi so o se faiva ma so o se valaauina tatou tumau mea ua aʻoaʻoina ai tatou e pei ona nuaʻi fetalai mai ai le au profeta paia ma le au apostolo auane itaʻitaʻi e seina i tatou e mataupu e faa le taupulea ina nei ia tatou paʻuu i mea sa faapenao tatou tumau ai talitonu pea faatuatua pea faamoemoe pea i le atua o loo i le atua lea le ki o mea uma amene iai le poto amene tatou ola i le alofa tunoa le atua iai le aga lelei o le atua le feiva lanā o le atua le ase mea faigata e te ui ai e faatupu e le atua o le a o fea gata ai le poto ma le atamai o le tagata e savali mai iai le atua i totonu pea e valaaulia o le ami iai le aga lelei o le atua lenei vaega o le afiafi na ulua sumalulu minuta i taʻi leitulae 5 o le tatou pokalame na Manai o le Manava Galuega na wale anga atu ia malmalu so tatou atunuu ma ota malawa lenei vaega o le afiafi mo le atoai faafetaitele tatou aiga i luga upega tafailangi faafetaitele lau komeni e mai sipoʻi ia o le faasoa mai ma le tufa mai le afioga a le atua faamanuia tele le atua i tute mafaiva o lenei aso e le agalei o le atua tute faiva fai o lenei afiafi tatou toe felai foʻi le aso ataeao le tatou pokalame pe ona iai taeao malu taeao faalegaga ia mai se foʻi o le tatou pokalame o le leleiga mo tagata uma ia faape foʻi tatou taulaga afiafi tatou pokalame tutulima le afi ai maino e mamao le ala ia faapenao na faamalosia pea i tatou ma ia faatunauina o lo tatou olioli le alii mai le autū mo tatou o le asau mea o fai mo le alii faamaoni aina faamia tele le atua lenei vaega o le afiafi iai le agalelei o le atua ia i latou uma lava leu agaʻi atu i falefaigaluega ia faapenao na leoleuina i tatou au fai vavega o le atua e foi o loo e faafofoga ma lenei afiafi le ase manaʻoga ia te oe o lenai ia te oe le atua o loo taʻitaʻiga i tatou e le agaga o le atua fesili i le atua valaau i le atua faalagolago i le atua
o ia o le tali o mea. E langa leo le tua, alofa tele mo tino ke riso, le ia ma le whātua tua, sunga i au whainga luenga tofi le tua, tātou tofi le ila soa tai au, soifua ma yamanuia. Fale o lo pipi ai le alza o Gesù le fa ora. Le wow, sono lo fa le lo pipi ai le alza o Gesù le fa ora. Il lungo le wow, sono lo fa le lo pipi ai le alza o Gesù le fa ora. Ilo ufale ilungo le wow sono lo ufale o lo pipi ai le alza o Gesù le fa ora. Ilungo le wow sono lo ufale o lo pipi ai le alza o Gesù le fa ora. Ilungo le sono lo fa le lo pipi ai le alza o Gesù le fa ora. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.